Iranez Bing ibisanzwe nongeye kubaha ikaze nongeye kubasuhuza kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube nongeye kukwibutsa gukora subscribe like comment na share kandi anavuze ati jewe mu byiringiro byanjye narinzi yuko Kisekedi ashobora kuganira nabo bafitanye ibibazo byandi twaze tuvuga ati kuko ibi byose nundi twese bitugiraho ingaruka atari ko icyo niringiye nuko yanze bikunze iri huriro rishobora kugira ibiganiro ariko bitanga umusaruro. Reka twisomere ya myanzuro y'inama turebe. The joint summit was attended by the following heads of states and governments. Kuvangwa bitabiriye iri huriro nyine inama hari harimo Dr. William Ruto, perezida wa Kenya, hari harimo Emmanuel Mnangagwa wa Zimbabwe, akaba anahagarariye Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, akaba yaranahagarariye SADC, mu gihe Ruto yarahagarariye East Africa. Hari harimo kandi Madame Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, hari harimo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nubwo yayikurikiye online mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hari harimo Cyril Ramaphosa, perezida wa Afrika y'Epfo. Hari harimo kandi Hassan Sheikh Mohamud, perezida wa Somalia. Hari His Excellency Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Hari harimo Museveni, Kaguta Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Hari harimo perezida wa Zambia Hakainde Hichilema. Yego. Hari harimo kandi His Excellency Ndirakobucha Gervais, uyu nguyu ni minisitiri w'intebe w'u Burundi. Hari harimo Ambassador Tete Antonio, uyu nguyu akaba Minister of External Relations cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola, waruhagarariye perezida wa Angola Joao Lorenzo. Hari kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uyu yitwa Nancy Gladi Tembo wa Malawi. Hari n'abahagarariye Sudani, hari abahagarariye Afrika yunze ubumwe, hari harimo kandi n'abahagarariye DRC, minisitiri w'intebe yarahari ariko na perezida yarari kuri online nkuko twamye tubivuga, na perezida n'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe. Aha, mu myanzuro rero mu myanzuro hano bafashe. The joint summit recollected that both East Africa and SADC summits had upon deliberating on the security situation in Eastern DRC called cessation of hostilities and the immediate ceasefire. Urumva bavuze ko ibijyanye n'amakimbirane ku rwango n'iki ibyo bihagarara ndetse n'ibijyanye n'imirwano bigahagarara. Ikindi ni restoration of essential utilities and supply lines for food and other essential commodities to ensure humanitarian support and peaceful resolution of conflict through Rwanda and Nairobi process. Anga basabye yuko nanone inzira zifungurwa bijyanye n'imiriro y'amashanyarazi. Babizi ko nko muri Goma hari inzira z'amashanyarazi n'amazi bari babikuye. Babizi yuko inzira z'indege, ikibuga cy'indege kigifunze. Ibyo byose basabye yuko bifungura kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze. Kandi nanone ibyo byose bigakorwa hashingiwe no mu biganiro byabereye i Rwanda, muri Angola ndetse ni Nairobi. The joint summit considered the report of joint meeting of ministers of East Africa and SADC, East African Community and SADC on the security situation in Eastern DRC and emphasized that political and diplomatic engagement in the most sustainable solutions to the conflicts in the Eastern DRC. The joint summit directed
East African Community and SADC Chief of Defense Forces to meet within 5 days and provide technical direction on. Urabona mu bindi mu myanzuro ikaka yindi yafashwe nuko abashefu b'ingabo muri bihugu bigize ino miryango yaba wa East African Community ndetse na wa SADC bagomba guhura mu minsi 5 iri imbere bagatanga icyerekezo mu bijyanye na tekinike on immediate and unconditional ceasefire and cessation of hostilities. Katanga imirongo kubijyanye no guhagarika imirwano ndetse n'ibi byo kubiburwango n'ibiki. Ikindi, provision of humanitarian assistance including repatriation of deceased and evacuation of the injured. Fango hakabaho nanone gutanga ubufasha mu bijyanye no gusigasira ubuzima bwa muntu binyuze mu guhanahana. Hari abasirikare baguye ku rugamba, hari n'abakomeretse n'inkomere ziganahana. Ikindi nanone aba bashefu b'ingabo bagomba kufasha ni kijyanye na to develop a securitization plan for Goma and surrounding areas. No gushyiraho umurongo utanga umutekano cyangwa se uburyo utanga umutekano kuri Goma ndetse no mu bice bikikije. Ikindi bemeje opening of main supply routes including Goma, Sake, Bukavu, Goma, Kibumba,